nirmala kenyam kejan guasame bana rach bana jeling karajan baninga jan guasame she tanya na sha nei to shop ke die sha kanak ka kume South Sudan People Defense Force ka warap gwat mi sha ka makten ngweni ke use tijen ka bi bana loda bana ikule jek agwa mi jiram jidit ka jan channel go rejin be jan nyakanetin kokien ko bilatin kon non ka yaka tungnet nas biken kula shub ganda kenten kon gor kon ke de ko ten bana shure roja dana nu kontin ka jan gwasme shalad no shane dieshna ka shane bakel moch ka bot gwas mi shade ne South Sudan makten ka kem South Sudanese People Defense Force barak ka jwa kwach aja kwach ketush county warab state shajalat enetin la lat kume re wishin wini William Wolma yom ramala lerenyin kume lat ke state information minister shalad no shingwanetin tere wish ka bi administrative shike de ni kume South Sudan chikan ka yan match chanas gwanben go shideini na itisho welngwana ka shukume mentere wish ka kwa jok shikana lare kalchana mo ko kan gwangane ka enetin te ka abi dungno shalado shingwane abi tijal kamash kam deine mak ka shinaiti shop ka die shikalutin kana jiboni dang bakel shalado radian temment shop ka diok tegatin kanero tila deine South Sudan kana astin chiliu shawono kume South Sudan o de ka roi ka kume mentere wich ka bi dungdo telaram shi roi dien loch ka dob dan shalat keja shalado enter ke koren chito kam ngani kene kume ke deisni South Sudan People Defense Force jana stel lok tila nazal lok chaga peno de kan ladien de kan lat agwa ka kwiko dwal nas ka kwiri ka manana choda lat ci jal ka kwi wo kujimi ko dong de nas de ka lok ko ngajen o koro je togre we ka Sudan loka nasre we ka bien wini kan ji humanitarian ko nde lokul top chala do kan ci ka dwal ka jal ka kwi ko dan choda lat kam ngani kene dech South Sudan ke South Sudanese People Defense Force andan antere which ka kwajok na me jenda ande linga jan gwasme ngai konere we ka South Sudan je te ka kor ngwana je tok la nas la kene te karwal mo la nyu de telemal sheka bi ngwasmi je te karol ngwan hirien la tinlong ni gwase dane kan kor kan tore we ka Sudan je to ko shi gwache de ten na me jenda ande linga jan gwasme mi jiram jidit ka jan channel ma gore jin bi jan nyakani ko ken ko de lare de kan shub gonden ko ken gor kon gade ka woten biata kamal bye bye